Wang, saya kerja sales. I nak beli kereta BM Mercedes, boleh tak? Oh, nak tunjuk lah. Betul tak? Nak action lah. Okay, kalau untuk yang sekarang punya budak-budak, kalau you nak beli kereta action, I rasanya kena tengok you punya kerja lah. Okay, 3 benda you kena jaga punya. Yang pertama, you punya gaji berapa? Okay, kalau you punya gaji, dia selesa. Bulanan lebih kurang 20% pada you punya gaji, okay lah. Example, you beli ini kereta bulanan 2,000. So, you kena at least ada 10,000 gaji. Baru you sesuai untuk belilah. Okay, ini yang pertama lah. Yang kedua, kalau you mau action punya, selalu ada orang beli apa kereta? Kereta Europe lah, BM lah, Mercedes lah, Mini lah. Itu maintenance tinggi sikit tau. You bukan nak bayar bulanan saja. Kalau banyak lah kereta Malaysia ke, kereta under warranty ke, dia orang tak payah takut rosak. Dia bayar bulanan sudah okey. Tapi kalau you nak beli kereta second hand, lepas tu you nak kereta action punya, you kena standby lo, dia akan rosak. Sebab kadang-kadang satu kereta dia boleh rosak 10,000, 20,000. Walau tak pun, you kena pilih yang tahun baru sikit punya kereta. Dia under warranty lagi. Itu berbaloi beli. Yang ketiga, ini kereta lepas you beli, dia akan tolong you untung balik lagi banyak wang tak. Kalau you kerja mati, gaji you 5,000, kenapa you nak beli kereta? Tunjuk-tunjuk, you mau tunjuk kasih siapa tengok? Orang tahulah you kuat, you sangat action. Tapi dia tak boleh improvekan you punya income. Tapi kalau you yang salesman, you insurance ke, salesman ke apa ke, orang tengok ini kereta, wow! Ini orang dia muda-muda dah pakai Mercedes, dah pakai BMW. Mungkin dia lebih confidence dengan you. So, dia support you. Dia beli insurans dengan you. Dia improvekan you punya income. Itu memang boleh belilah. Follow Awang dapatkan info dan knowledge kereta.